Ukisoma Biblia yako kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza ile sura ya pili mstari wa 9 anasema hivi. Wakorinto wa kwanza ile sura yetu ya pili na ule mstari wetu wa 9 anasema hivi: lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Nisikilize kwa makini, mwana wa Mungu. Lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Wangapi wamefika kwenye andiko hili? Bwana asifiwe. Ukisoma andiko hili linashangaza kidogo Mungu uficha nini katika hali unayoipitia? Mungu anafichaga nini? Nataka nikwambie hivi, kuna kitu huwa Mungu wako anakificha katika yale ambayo yanatokea kwenye maisha yako. Shida, wanadamu ni wazito kuelewa katika yale unayoyapitia Mungu huwa ameficha jambo gani nyuma yako. Wanadamu wengi wazito. Na ni wazito kwa sababu bado hawajafikia kiwango cha kumtambua Mungu, kiwango cha Mungu anapoficha mambo katika matukio wanayokutana nayo, anapoficha mambo katika hali wanazokutana nazo, wao kung'amua ni ngumu sana. Na ndiyo maana ni rahisi kumwona mtu amekwazwa akafanya maamuzi magumu. Ndiyo maana ni rahisi mtu kuona hali ngumu ya maisha ikamfanya achukue talaka. Ni rahisi sana. Ndiyo maana ni rahisi mtu akipitia kwenye hali fulani za maisha anakuwa na maamuzi sio tena ya Mungu, yanakuwa ya kwake. Ni rahisi kumsikia mlokole anasema sasa simwachii tena Mungu. Ni rahisi kumsikia anayesema anampenda Mungu akasema kwa hili nimechoka, imefika mwisho. Lakini sio mwisho. Ni mwisho wa kile unachokiona, sio mwisho wa mpango unaoendelea, sio mwisho. Mungu akiwa na mpango wake anauendeleza vile vile. Hata kama umehama katika njia, Mungu anaendeleza mpango wake. Shida inabakia kwako uliopata maamuzi kwa kile ulichokiona na sio katika Mungu kile alichokificha. Mungu anaficha vitu ndani ya vitu. Mungu ana desturi ya kulificha jambo kubwa ndani ya jambo dogo. Mungu ana desturi ya kuficha mambo fulani anataka yatendeke katika hali ambayo hata wewe huwezi kuzania. Na ndio maana nimesema hivi, Mungu uficha nini ndani ya kile ambacho mtu anapitia. Nini unapitia? Na katika hicho unachopitia, Mungu wako ameficha nini? Nini kimejificha nyuma ya hicho? Sio shetani, Mungu mwenyewe. Kama vile ambavyo shetani uficha vitu nyuma ya vitu. Kuna matukio anayatengeneza, unawaza hayatakusumbua leo, lakini kumbe ameyaficha katika hayo matukio. Nyuma yake kuna usumbufu wa baadaye. Kuna mtu naongea naye. Bwana asifiwe. Shetani akificha vitu tunaita hila. Ndio maana kwenye Biblia kuna mafunuo ya aina mbili, kama unajui mwanangu. Kwenye Biblia kuna mafunuo ya Mungu na kwenye Biblia kuna mafunuo ya shetani. Mungu akifunua jambo tunasema ni ufunuo, lakini shetani akileta jambo la siri tunasema hila za shetani. Neno hila za shetani, ndio maana Biblia inasema hatukosi kuzitambua, kwa maana tunafunuliwa sisi kuzitambua hila za shetani. Anakuwa ana ajenda ya siri nyuma ya hila ile, lakini kwa sababu tumepewa namna